ଆତରେ କହ କଣ? ଗୋଟେ ଜୁରୁ କହିଦେ जय श्री राम दे दे ब्रश कर दिया तुम दांत देख कर ହଁ ହଁ कर 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 दी କରିଦେ ଏଇ ଭିଡିଓ କରିବ कर जल्दी जल्दी ଘଷ जल्दी ଏଇରା ଏଇରା ଘଷ 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 घस ଘଷ ଏ घस न ब्रश ରଙ୍ଗ ତାର ଦେଖୁ ତୁ ଢଙ୍ଗ ब्रश कर कर ब्रश कर हाँ किए सी आउची ए बाबा ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ହନୁମାନ ଏଇଲୋ ସକାଳୁ ବାବା। ତତେ କଲ୍ୟାଣ ଦେଲା ଯାଠୁ କଲ୍ୟାଣ ଦେଇଗଲା तो 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 ब्रश कर ଘଷ 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 ଏଇ ଘଷ ହଁ ତମେ ଯୁଅ ହଁ ତମେ ଘଷ 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 ହଁ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ହଁ ଘଷ ଏ ଇଏ କି ରଙ୍ଗ हाँ तो ब्रश टा पाटी भीतर नियो हाँ पाटी भीतर नियो ହଁ ଏଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ए पछा आड़े छेड़ी आई हाँ तो ମନ୍ଦିର ଆଶୀର୍ବାଦ तुम तुम ब्रश करो ब्रश कर सारे जीव ना ତେଲ ନଗେଇ କୁକୁ ନାଗି ଯିବ जल्दी 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 हाँ ई ଏଇ ରଙ୍ଗ କର दिया ଏଇ ଗୁଟିଲା ଛପ କାଟ କଲକଟାଟା ଖାଇଉଛି ସବୁ किसा छुटिया छुआ जाने ସିଏ ଖାଇଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଖାଇଏ ସବୁ हाँ जल्दी जल्दी यही रे घस यही रे ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛୁ ସୁନା ଛୁଆ ବେ ତ ଘଷି ଦେଲେ ବେ ଖୋଜି ଦେଲା କଳକୁ ବାବା ହଲ घस 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 ଛୁପ ପକ ବାହାର ଗୋଟି ଦେଇ ହଁ ଘଷି ଦେ घस 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 जेजे आइलेनी किसान लेनी तुम जेजे आइलेनी किसान लेनी तुम